Try to ease and try to ease Trying to meet
man siya malapit siya naman sa Dia kesini coba cimi pan, ada cimi men, ya cimi men kau di mana? Daun try cimi cimi cimi, boleh bersosial kata dia cakap boleh cimi ikam jadi apostol. Haga sni Pentecost, u Petrus u balayeng lang bakikat waingut, ula penjam la kasur baru laong. Korang ba Judea, bat pi baro ke basyong ha Jerusalem. Do pintip yakane, bat to shashkor ikikhtien zona. U Jisu na Nazaret u brew ya uba la kubur hapi, da ublay da kikamba. Kijing pala bat kita kishin kiba ublay lale da u hapdeng chumpi. Kumba pihi pitip ya unev Jisu. Ya bala aitino kat kum kasandur balamang bat kajing tumur pa jong ublay. Pila sana pna bat pila penyap da kikti jong kirew bomman. Henry ublay lapi mipat ya u. Habala pelaj ya u na kijing kum jong kajing yap. Namar kamla benlong ba unsya bat haka. Naba udabit uang syapang jugu. Ngalaya i utrai barabod hakmat jonga. Namar udon hakamon jonga. Bat ngan pamsya pensir. Nama kata kerenut jonga kelakmen. Bat utelit jonga ulasyat kemen. Putat kedok jonga kan saim hakajing kemen. Naba menong ino ya kemen sim jonga hakanyambra. Lane memsya ya bakhud jongi bakun mat ya kajing ut. Mila pen i hanga ya kelenti jong kajing im. Bat men pendap yang ada kajing kemen hakmat jongi. Ko para ngalak dan keren syait kedar pi syapang David ukpa temen ubaw la yap balatep ya u bat kajing tep cuku kadon hangne bat ni hado menta mene nama kata bau long unang itu lupa bat bau tip bau blay la kular hau dak wasmai bat un kentiu ya uwe nakikhon jugu hakakhet jugu ulaya i lupa barla kren syapang kajing mipat jong ukres ba om syam la ino u hakanyamra lemne kadol jugu kamat ya kajing ut ya nehi Jisu blay ulap mipat bat ya kata ni baro ni long kisaki Habala kanti u syakamon jong ublay. Bat haba ulayok diang naukpa. Ya kacungkular jong mensim bakhoy. Ulateker hai ya kane kabapiyo i bat kabapiyo snow. Kakten jong utray. Ni sungo ya ublay. Kajubab jong pi kalong. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tu sumar yang ablay namar ngawan ri hame nga om hau try melong try jonga ko try mame melong kanong kenti bat ka baha jonga mehi me bat ya ka baha jonga Hallelujah
utrai uba ai buat yana uba wat menit ro uyalam ya kadanut zonga ngan ya bu ya utrai khamat zonga bat u hakaliang kamon zonga ngan om sha penki. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Te kumta kadanut zonga kashat kamen sem zonga kamen wat kado zonga kan yo zung kamen naba men om IT kamen sem zonga shaka nyamra lemne men sha ba bakho jumi unmat ya kajum ud. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Men pen I hanga ya kalemti kajing pura kajing kemen hakmat jumi bad hakamon jumi kajing suk shi junam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kajing pulih na kasithi baningkong u Petrus bakul. Ko bai lada pikot kpa ya uta wa bisar ya wei pa wei katkum kam jongu klem da sha siliang te toim da kajing ting habaro silenter jong kajing penringkang pa repi. Pitip balasius pa repi na karkom im thara kaba philayo pateng na kipa temen rumpi omda ki bandu no kum kaksia ne karpa ndrei da snam makodor jong Chris kaba kum ka jong u khon lamrod patlem bat patlem thobria yau lamang lepa shwa banseng ye kaputhai hendrei lapan pau hakini kisngi bukadu na kabenta rumpi dau pidam kajing snow shngan hauglai uba penmi pa dia u na kajing yam bat ubala ai hau ya kaburong bakumta kajing et bat kajing kermen jompi kindup long hauglai kaktien jong utrai Yes, Lord, Yahweh. Kotrai Jisu pepli hangi yaki jentho to penrhem yaki dono jongi da kajing ye haba mikran hangi Utrai undon rengkat bapi Rengkat bapiru Kajing pulih nawa gospel bukui Katkumu Lukas Kaburong me kota
kata kapor kiarmut kisenran kilayathu ya kabalaja halanti sya Emaus batkumno kilayathu ya ujisu hakacing kediakpu karba kidang ya keren sapang kini kiai ujisu hi ulayeng ngapdeng choki bat ulaong haki kecing kapi hendrai kila kemden berkila syaptien bat kila tharai bakila yoi atasnaya te ulaong haki balai pihak lomar cimut balai kini ijin atatien kidon hakadon lo chompi pai iki kiti bigi kicat changa batutet papi badai mangai ken tutua denga batu itu syai nabagas nayap kam don sieng dondo kumba pila banyui bangang don banda warong ya kene ula pendi ya ki kiti bigi kicat lakata kimpat su ulangi namar kecikmen bat kidang lengo tiurong haki pidon yang ne banba kirai u sidkhot kedok khas ang tiula shim ya ka barulah ba makmat choki nanta ulong haki kine kilong kitien chunga ya ki bangalak keren napi men bangadang don bat pi pada baru abala tho syahang chunga hakai Moses hakina yuturupa bar kisam dai ban pun urlong nanta ulah pudie kedari ke cimot cuki bercem phangi ke cintho bar la ong haki kumne la tho bau kris udai ban syashitam ban mipat na ki bayap hagasngi ke balai bar beteng chu dai ban yalap ya ke cingkelar bamut mereka cima biki pop biki cai pendrio baro sedang na Jerusalem pilong kisaki ya kini kiai ka gospel jomutrai kasihnya roya meko Christ Protestan bat prabangai baro ngai kublai bi baro ki bayo bentalang ha kane ka mas koy nalaki yang kisem chombi ha kane ka siu trai balai ha kapor paskha kesdang ya kane ka chi mak puson da ka betu ya ka chi im jong wai breu ubagateng u Joseph Scribe uneu kun jong u captain jong ka charge jong ka ribilat lakhayu hailan hatasnem khat praspa khat khandai hadian buladat ya kecing pule ju naga Trinity College London ulak lalang nong hikai padahal kan ka por ule kenduk ya kawai kena samla bahden nang ta ula shojing e ya ka pada pembek ban ya thok syukurin badka handai shisni shwa ban dai kata sengi ya thok syukurin juki kane kena samla kalaklat no naka cingam jelap om Joseph ladap daga jinsu dia mensia betul kata-kata dap daga jinsu lain mensia betul kata-kata ban penkler gila de naka ni jinsu lain mensia ulami no nari arelan baru lagi ban syok mansah no apa Kanada hani ulai kendo ya kuai pakasamla ka pakatain ke Elisa Rice but hadian bakilaya itu itaw ba lai e yathoin batka lapan bai ru ban syukurin batka hendrai kenya tayo shwa kasni kente kurim kane ke Elisa kala gampang bat kelaya padai kong kini kipor Joseph ladap daga jingku slai daga jing susi ulas ngau kumba kita baru kucing posmio kujung u baru kicing angnur kicing kembilan tinggi jauh igem bakila pulang dot barang kabasa mata kadai stang kicingnya berkuai mesin yu kadai tang dah kapulai ketin kacung bulai pada kapaduai
Desa kata kabakan mensiam yu. Narada karusan senam kerta. Lo sim ya kecil semai ban imduk. Lo dia lo kiai berkhot ki baudan. Berbelasam ya kepisah kabayo ban yarap na kabanta kito ki badan kejununa ka dekat met bat ki badan kami ke yarap ci senai ju. Baru lo imduk punta. Jadi semua senam, jadi ulayo ya kubor bak kami ju kala gampang. Balik hai balik cuma ya ka umdan bisa banti tiket. Tikum ta ban pentingnya dia nak jong kami lo tho iwe ijing roi putri ibu ong what a friend we have in Jesus. Ban pentingnya dia nak jong kami. Hak gospel mata kasih ngios ngau iki angot ki sundran ki bala leche emaus bakilawan pai na emaus bali thu ku bora ki wei pa. Kini ki angot ki sundran ki leche emaus daga jus diaman sim pada judo gentleman. Gospel kalau ini kila lek pai she emaus daga khamat ka basnosi. Bahwa kila kedua yu jisu kila ki angot ki sundran kila kimtip badai mau kila ang hau ngila kerman badai mau ban suspa di Israel. Handai mentawa syak sakna tena layak latep dan ki baong bola imbiang handai yung di kena kata. Ibu maka cik kami nanti ke cik anut juga neki anut ki sendran kalau pulang lebar. Kila ipai dah cik sosi kata cik kami nanti jung ki cik anut juga ibu maka pulang lebar. Tena kata-kata Protestan kita nubelai betul lagi. Kaya ini bagi pusat. Batu baru cik kami nanti bagi cik anut jungi ki orang lut. Baru kita cik pos ni jungi. Baru kita cik anut jungi. Kecik kami nanti jungi. Hatu kita baru ki urlang ba. Ni dan ne kapor haga cik jungi. Haga ba kita kecik anut kecik kami nanti jungi. Iku bagi kita hongtong pun ba. Baru kita kecik anut bagi cik kami nanti jungi. Iku ban bagi kita hongtong lu. Kamu tatin. Buat nangi kini ki tayaw ki belada. Hai ni ki singi ki belada. Hau ni benai belada. Iladan punya kiai ki bangila mudur lupa, ki bangila pelan lupa, kiai ki bangila ban le, kiai ki bangila temu ban le, hendrai ban nak macam kang, bat ngapa syong hayang asam jungi, ngila sedang bahaya usnem, ngikmi nanti baginya cakman, hakar kong ko babah, priang ani kejimpang, ban ngapa syong hayang. Don't play to me, let's say, tayo ki benai ki beladap, lalu bersedang ke cingkang sno. Let's say kita plan bandai cuti sno, yang ada book tiket lu. Don't ki belatmu, bersih kesedaman kita kurim, bersuk hasil man. Haban pesangnya cuai kata. Don't ki belat plan lupa bandang ke cingkawai singka, laka daya daya ke cingkawai singka jadi kun, hendai mentah. Wan kini kiba ngihapan kunai wa dia kabang bangidon kongpong yang kabang ilak kami nanti dong nasi kibla temu bantai yang temai ada tiada bilat ada tiada narot las dangru nasi kakam dong nasi kibla temu bantai kali temai ada mai bisa bansu berbaru kita kecik temu babon ke jami nasi dong kibadan Hakini ki benai ki ban sadap nak kecing pule ada kecing temu bandangan pendap nak bangan nyaj kamat ada kecing temu bandai pule resano ada mental apa sange sya kita berkhot tekom ki breo habang ki kendo ikini ki berkhot teteng ni sodo mensim teteng ni sodo gentleman odang ki khabar teteng ki bangi sngau bangi kurla teteng halong kan ni ji amar ke jungi baka pas kha kawan sa sisen pa Banang ba mana usnem ni ada ke pasca. Mana usnem ni yo ke pasca. Ngirwa haleluya Kristus lamipa. Hendai hau ne usnem bangerpan. Tadi kecil nak ke pasca cuni snow mbak dan nang rimba penban. Ya kan kecil yo mat cuni. Banang apa kecil lan ada ci bisa mensium cuni tege semban. Kaba aji kermen diki. Kada kecil bunduk yang ya Kristus lamipa. Terus apa kau put. Apa
Daripada yang kedua, yang keras berlipat, usulur boleh dipermana, yang keras berlipat. Jaga cukup kom, apa yang kita kecil seorang mensiam jungi, kecil ngopi saya jungi, mensiam jungi, kepaskah kawan, benang ba, keras berlipat. Benang ba abang ipa ya kecil jungi Yesus, kamu kut dah Good Friday. Kecil jungi Yesus, kamu kut dah kadip na. Hari kebun nanti, kadang keburam juga kecil ipa. Kan ini kepaskah kai, ya kan mensiam. Benang ba apa yang kecil jinjar kecil kebungi kenduk mentah. Ngina kami nanti, ya kaburan kebanuan. Ngina kami nanti, bah kiai borok kan saput nak kawai kesini, kiai borok kan sabiang kawai kesini, bah kadang kecil kemen nak bentar juni kisindran. Kialu kisindran, kibaya hananti siya maus. Kaya ka ba ay mensiam lagi? Habalay kan bro Yesus, habagiya nanti siya maus. Kabay mensiam lagi, kadang katin ka cukup play. Kabau Yesus la bataya kini nak cinta, berkabahai mensiam lagi kadang kecil kadang aku. Kini ki ada lagi kila ay mensiam lagi sembilan balai Syekh Maus. Pagi si Jerusalem. Ketian kabau Yesus la bataya, berkecil kadang aku. Kamu ketian kabahai mensiam lagi. Kamu tahu aku kini kakap kini kipor kadang ketian berkecil kadang aku. Kayu karis tu. Kita mengetahui yang asam. Ngilang sibon kipor, mamata tian bon nangi, ngilay pule ka baybor malakas ngi, ngilay doriap tian ka jublay malakas ngi. Bagaimana yo mensiam na kata, ngilay jingim na kata, bagaimana selusngan, seluyo mensiam na kata. Hakabay berkayu kares pakul, ngilay pelong kamas kelam do, ada ngilay simanta hakimas bakul, kibahay ki nambaga life telekas juga dialysis ni kibai ki channel baper. Ngilay simanta ha kilay ki mas bakoy. Ngilay yo benta. Handray ikhli yo pediang ni Yesus. Tuwana na yo pediang ni Yesus. Ha karukom kabangi yo pediang kabangi julong kiway pagipon ngilay siya mani. Handray hadir ni simanta ha kamas bakoy. Hadir ni simanta ki khares bakoy kum siyang sisam ha bangi adway lang. Hadir nang ta kay kababon kadai kicing abang jalan. Nama kayu keras bakuat yang katakan dia ketemu. Kata kasim jauh kayu keras bakuat kadang kecil orang kawai, kadang kecil orang kawai. Tuan ada kami orang dia yang Yesus, kadang kecil shonglang hayang asam, kecil baham lam hayang asam. Kumsi kami asyik kepas asyik kun cikti, kadang tak kasim jauh kecil orang kawai. Kalau tahu lupa asyik kayu keras bakuat. Nama lada nyemla orang kawai, harampai. Kadang nyemla orang kawai, hayang asam, kumnawilak orang kawai haduan. Ada gimana apa nak kawai dia nasam? Ada gimana apa nak kawai harapai? Kumpulan apa nak kawai dua? Coba. Jangan kata-kata. Orang yang milik orang pediang yang Yesus. Hendak kayu keras berkoi. Hendak kecimata cumi yang kemas berkoi. Bagi jialung cumi kumsi sistem. Banyak bamlang banyak kediak pulang. Kadang kecil yang bentar cumi. Kayu keras berkoi. Bagi jial mahat cumi yang Yesus. Kaba kembali amat kita tiangut kisendang kibalai halanti joki Syekh Maus. Dan kata-kata para Kristen, aku kini kipor bagi yang kendo cinya. Ublay jengiru. Uya kendo uan hakar kom kapapen kendet bakapapen lengo kemana kita arut kisendang Syekh Maus. Ublay uan hakar kom kapapen kendet bakapapen lengo. Kan sakawai kejija. Iwa orang ba bekertain mesti telah. Udah nong rap na Scotland. Berapa latay na ship ya ka charge Titanic. Berlatip bahkan dia ka charge ka bahek tam ka perthai kan sedang banyan ganti. Ulun ko pisah ka badon. Dah cingmu ban tiket ban yo ban naik lang hakata ka charge hakata ka jingya ganti banengkong juga. Rekat ka kurim pasang no kihon. Baru ka bawdon ulakan show. Baru ada tiket kata tiket. Hendrai kajian nak cerita yo. Siapa kan dia kacaj, kanyai. Kacipau tarik pernah April kakandai sepakat ar. Cerita yo siapa kata, wem kon juu usah dai agusam. Tuneu uhap dia uji semua. Tuneu orang bah, ulah berkat ban iya na kalau butau kun, pat banlek ta begitu kiwai pat kisahun kikun. Hadir ulah berkat usngau ba umna ban lek kunta larai ban syong mahir. Hakata kasngi ba kanila charge ladai ban mi
ulah lay ban pe bat ulah yang thang marwai nomor bu yo ban lay hakata ka jiya nanti juga hadir kini asli khasan tarik bana April aboloyo ikubor bahkan dia charge kalangam bon gibreu lay yap celok une orang ba lo dem khosi bana ngu yu blay bat lay wan tau ksau ubatai yu khon ju tu blay wan hak kom ko penango ini hak pol bengi ya kendo cine blay wan hak kom ko bang ngim su tu tente ko penango ini tenang kata kata prakristan apa lagi ni ke barakhan apa lagi ke bengi yoman kalau tik bengi yoman kita ke angut kisendan nanti saya mau dak keciku slai ke cing dia bersim apa dia snau yu ju subo kren apa kile yo benta ke yu kecing ke dia kapu kile pai biang di Jerusalem dak kecing kemen ke barakhan ke bengi yoman dak kecing cungi kim dai ba kisah do kumne ring akwi nanti ya kataru ngatan sa iway i luksa sa iban ay luksa ini habi dai berkali urang ba ko ngasni lalek ban pe ke jile kai football ji kena school hasno dah apa yang tamatan i we kena red uba hala uba syat uba komen uba pertab ay mensiam ni kita ke biya kai tukli u mana ba ya kai neu kena om ke school jini bersyak kata ibu ke school tukli u mana ba jam mana ba tap kul om ngila syat tap lai kul tu orang ba om pila syat tap lai kul rei pidang ikemen ke school jumpi kala syat tap lai kul pidang ikemen pidang risa pidang kentik dengan ikemen neu kena om boleh berus lai referee empat put ke bisa bakado boleh berus lai referee empat put bisa bakado dan orang ba syok manta tapi kecil laka ke dalam tulun hak bakut kali ke sekolah tu dia kena ke tap pernah do sangkut persya ai kata ke sekolah ke tap tak saupun pak kali ke sekolah kerajaan dalam kut kecil laka dia kena phai ta orang ba ko khle per itam sapi kiti bar lain na ni orang ba na po syir hiang itai ji ong ta kena yuan siwan hak ji motu boleh ko slai referee put ke bisa lo kado aku gini kap tapi suduk mensiap suduk citermen ngidal dehi nyeput bisil kado yang lede rai kena keduk sa kalau banong ba boleh bos lai ngidal boleh put bisil ba kado boleh tengi ya cakman bang ya memang tetien ba kaji yok benta jungi hak tien ke coba boleh ga bang ya duriap ban boleh kaji yok benta jungi ru hak kaji ke dia kepu kena rap ini balai pai biang sa Jerusalem bang ya mah tetien ba hak we ke seni ni sedai pai biang chi yang jong blai chi Jerusalem bang se yok benta biang hak chi ke dia kepu ba kaji sa skor ya khti ke jong blai enero Jesus Christ nama junam amen Iyan berapa kelai ke jinai cu Life spawn way. Life real way. Yeah.
jinuai jeng kepat bengidon na khamat jong. Kajubab jongpi ni kerpa yame kotrai alleluia. Ngi kerpa yame kutrai haleluya. Ni duai na kumta ukpa ko upo Francis na kumta ki cardinal ki bishop bat ki reunion satlak ka pertai bau blai unda unke ki bat petin lenti ya ki kam jongki. Ni kerpa yame kotrai alleluia. Ngi kerpa yame kutrai haleluya. Ni duai na kumta ki nong bishar nong sansar pertai bahakum kanik por uplay unai yaki kajing pensyai bakin la sansar badiadai kipan baro na kanik klam. Ni kerpa yame kutrai alleluia. Ngi kerpa yame kutrai haleluya. Ni duai na kumta kabalang bat baro kipat riungai bahakum kanik por jenja kin syam ka jinget bat kin pai show try balami pat da ka jing shania. Ni kepat yame ko try alleluia. Ngi kerpa yame kutrai haleluya. Ni duai na kumta kitu ki bapang bastom bau blai un kta I yaki un pentengan yaki bat un ai haki ya ka jingkot jingkya. Ni kepat yame ko try alleluia. Ngi kerpa yame kutrai haleluya. Ni duai na kumta ki doktor ki nurse bat baro ki batrai hakot kya bau play undon unka bat ki bat un kerku kerdo ki na ka benda kumsi IT lut yala di pansyakri ya ki wei. Ni kerpa yame ko try alleluia. Ngi kerpa yame kutrai haleluya. Ni duai na kumta ka play kari India bat kajala jungi bau play un pelat no yangi na kani ka klam bat un ai biang ya ka sukasan bat ka bha kamyan. Ni kerpa yame ko try alleluia. Ngi kerpa yame kutrai haleluya. Jar-jar la kaman siem ngi yabu chit mu bengidon na khamat jong blai. Ikine baro ngi pandau Kristu trai jungi. Amen. In shim mit dem Bachin Hawaii, lies pan rio kunyo. Lie rio kunyo. The marching
Jodoai ko men ko para. Baga citrua chong apa chong pi. Kelong pa pediang mo nak mandu play ko pa bedon bo baro. Tu trai yang kejanya nak di jongpi. Na kebenca kejing yaro apat kapuram. Kekedeng junggu kejing mentoy ni bade kapalang ko junggu paro kowe. Jo pediang ko trai terpa. Ya citrua chong kapalang chome ka barisa kemen. Bak mamela ayangi ya kadau. Na kabenta kejing kemen bakrau kapakat kani. Kumta to ayangi royo so chong kejing kemen bam cukut. Ipane kani. Dau Kris Putra Jungi. Amen. Putra undon rengka bapi. Rengka bapiru. Do kentil ya laki donun. Ikan dia isya utrai. Dunia ibu try kan radu blay jongi. Kasyong hobat kadai. Dashi shagalong shahobat kabadai. Kadai ti jungi bagacing penemengi. Haki po baro bani roy me ko kanra. Henry kam tama kani ko por. Bali ro shushu me. Kabayo Kris ko namrot pas ka jongi laknya. Chupa batroy la dena kabanta jungi. Uya dayangi bawya yasay na kabanta jungi akmat jome. Layo ula kanya mataw mi abshu. Layo ula penyam uya im junom. Namar kata abalaram mi ada kecikumen pasca. Mana keri mana kejai benreu kiri sada kecikumen. Waki bor benengan kabe kedua nengan. Kirwa lang kecirwai baklam kut jonga burom jome. Kat bagi apen benar. Dasisya malaw bakoy ko try bagaday hop babaro ki ba malathaw ginyaro yemi namalabaw kun chimeo try chingim Jesu Kris dakabor baka chita lam chuman siyem bakoy ma chingim mabebin koy penkentang ye baro bamem chusange ballo maladi law pa knabadadu pami adu basap pasngi endok terwai ka kanya ka kriam bakoy chita kerteng jome namar kata ko try kerpare debe barau chuman siyem men sobaban pun koy gini kitchen ai Kebangilawan ra, bandung pun kentang iki, bagian kelalong, kamet bagas senang, jongkon cimeu trai cingim Yesus Kris, ubalau kumingi ban pen mentai kini kicing maya. Namar buui kamet lai tino ayu ula shim yokpu, berkabai mu eme, ula doai kerku, ula kedia barula ay lagi sendran uong. Toshim, bato bam na kane pi baro, namar kane kanong kamet jonga. Ya kabaan IT na kabanta jongpi. Ha kecu kerukom dalalai bam, ula shimir kuri pada kabaan mo, ula duai kerku, barula ay lagi sendran uong. Tu shim batu di na kanepi baro. Namar kani kelong ke kuri jong kesenam joma. Jong cutang batemai berbom cukun. Ya kaban penmi na kabanta jong pi ban na kabanta ki babon. Ya kaban ma bi ki pom. Jole ya kani ban kan ma ya nga.
Kecimaya jong kecingeng. Kata Namar kata putrai kat bangi penmentai ke jisya stom papelai im jong kon jome. Ya ke cimi pat bedan borom cu bade ke cingkiu cu usebneng. Baru kat bangi dang ap kemilan ti ke ciman biang cu. Ngi terwasung wa me ke ne ke cingnya ke bakhoi bat ke bat im. Ngi kerpa de me. Dok pai ya ke citrwa kenya cu ke balang cu me. Bat cu ke bore ke cingnya. Yo cingnya pada ke cingyap cu melamon bapenia suk yang ngi bat mehi. Tu ai bamangi ki ban besar ke met pada ke senam cu kon cu me. Bagi ban pendap do mensim bakhoju ngin kalalong kawai kamen mensim hau kris don pencana yang ni balang citrwa bam cukup demi kena bagi bio ya kanang pateng la bagi bala jet jome kerpangaran kar bakamara tisti bakhoi ke keme chong blai ucesa bakhoi kurim chongka lama ke apostol bakhoi ke martir bakhra borom rekat bagi rokhoi baro hagi bagi shania badio chingaram naga chingesai baklam go chukia khamat chome ngikir pat ko try bau ne uciknya cipun esuk cumi un penroy ke suk asai maka cipun im maka perthai baro ko wei tos no bag pen scam haga cingai baga cingin ya kabalang pen grim mane asla perthai rekat bo shakri me Francis pa ko cumi ki bishop baro kilendo baro bad pai baro ya ba mala pulang ujome tos no tos ngabe ke cindwai jone ke yang asam kabam mala khat bani lo blang khmat cumi Kukpa be sebon na kecil senai cumi, turun lang ala degi kun cumi baro ki bela sapriang setelah kepertai. Yakin men ki para cumi sendang bagan tai ki bela kelar no, beri kita baro ki bela pensengo bahai me shua bagan kelar na kene kecil im, to pediang ki de kecil ie caka hima cumi, hang tangi kermen bandon ba begini hun lang da keburam cumi, dau kresu trai cumi, dau pemete saya kepertai ya baro kecil bahai. Dau lembadu badhau kalau meu blai pa badan bon hagi chilong wai jo man sim bakui barau ka borom bagajiro chunam la chunom amen Kumlau kumini daw nong panim bat kumbalai kai dagati nuglai nginod banduai Kuk pacungi wabneng Kalong kawaku Jateng jomi Kawang kai macomi Kalong kawang jomi Hakendeu kumbabneng Doa yang inantau cimbang cungi Kakakasi Baca maaf yang ia kira kancongi Kumbangi ruhi ma Yang ibadah sendiri Bapak yang yangi Syakati pencoy Herai tu lagi gerpat putra na kajisne baro hag jis bon chme to aj su jisani kisni chni kenapa na kachira ba jisne chme lai baro na ko bagi yo jada na kajinja baro kabina pemilti ke chikamen bakoi bari kejuan parno penem chmi Yesus Kristus belong ke apostol cumi kejisu ngayapi kejisu cunga aipi berpai ki pop cungi ne ke cungi cunga balang cumi bara kejisu pun cumi to ai kejisu kecitli ke wai kum kaman cumi meu be mer busen syar cunam la cunam kejisu cutrai dan berbor engkat berpi
Ringkat Kau jesuk dah kebiamu mari kalian. Hakmi Jesus Kristus ko nam brot chong blai. Bakin na ki pop gisang chong perthai. Sok wingi balasya khat chega ching khawai ko nam brot. Ko kenal ruang ko kebieng cuma Rayuang tan James sim cuma akan setia. Ngidwai lang ko komenian mensian na kolen ti beneng keslalai kopra. Kolen ti beneng keslalai kopra ko komenian mensian. O Jesu jonga ngai skem ba bedon teli ha ka sakramen bukutam kaduan. Ni ie jabe na lor ke baro barngat trang ba benwan apo ka mensian jonga. Namar ba menta kumne ngamla ban pediang yabe ha ka sakramen bakul. Tuan na po kadando chonga ha ka jinglong mensiam. Ngapiam yabe hala kadono. Ban pediang so irade badme. Wasya paman klab shu name. Putra Yesus biya isngomo yabe. Melawan na kadando ka mensiam chongi. Wala dani laban pediang yabe. Haki Eucharis bakul. Handai agar ukam makan jaman sim. Melawan agar nur ke mesim jumi. Putra Yesus beja. Isomu ime nakabanta kali keciki ke bakrau. Ke bamelaai ni wai. Putra Yesus beja. Nala syashitong.
Nasaya pamalamipan panpad-iming iway. Hakali kayo ang paskha. Kachimipat kachumi. Kalong kabor kachiklan bagaching kemen na kabanta chuni. Bagaching kemen na kabanta chuni iway. Yarabi putra Yesu. Pada kaching ya bagi kendo kaching im. Akong kinigipor bagi kendo kung kanay kaching ya. Bagi no kinigipor bagi kendo kaching ya kaching im chingiro. Ini pai siya berobor kaching siya niya. Ini ay tilon nila niya me. Bagi niyo bor niyo chingklan. Nagkatiyan ko chome. Panaka Eucharist ko. Traje subiya kublay si bon na kanila bor. Bimawan na kurpam ko pakarpang ka doon ka masimo chung iway. But nilayo ay me. Ublay mo im. Pada nakat pangi berobor. Ngiyong lang isungaw mo ay me ko Jesu. Ngimane ay me ko Jesu. Ngiro ay me ko Jesu. Kublay si bon tra Jesu. Ngiro ay takakoros ngamane ay me. Bangi iya me. Jesu kublay jonga. Jesu kolok jonga. Ngamane yame Bangani yame Jesu kolei jonga Jesu kolok jonga Ngamane yame Banani yame Jesu kolei jonga Jesu kolok jonga Tuang ini aduai. Tupaya kecil sebonnya upaya cumi putra kerpa. Putra bagi toi kebamalamon ban pentemai. Dah kecil maya bam cukun. Kidobla hakado belamang na kebentar keburong. Ban yo yang kecil bam yap show cuma kecil mipan. Ipan le kani dau Kris putra cumi. Nyengu kekli pendiam ya kacing kerhu. Jo play pada kacing mipat jo kun memerwai jo. Ulamon banaya pi ya kacing jo kacing suspa ba kacing tingkun. Banaya pi ya kacing kemen da kacing kerhu jo. Amen. Jo ta walang baki kam kacing suspa jo. Pilih pendiam ya kacing jo kacing lai loy bam cukun. Un pelong ya pi kena yo pateng. Ya kanang pateng bam cukun. Amen. Bano phi ke balami pat lupa padu Kris haka baptisma lam baga cinge. Bada ka im hop im sot akane ka perthai. Pilong ka way badu haka hima beneng. Amen. Baga cingir ku jong blay dan bo baro. Ukpa badu kun badu mensim bakoy kan hiara pi bagan saga pi junam la junam. Amen. Ilesok kamas karawai haleluya haleluya. Yesus haleluya. Yesu menembal seruai, kendai punyo, kendai punyo, and right out of her.